okuraganisa okuhirwe omuhwezi w'enganzi y'obukama bwa Toro Harriet Nyakake obirari omugenyi mukora aha mukoro gw'okujaguza obusinguzi bw'ishomero rya Wilberforce College erikushanga omu Butunduzi omu district ya Kyenjojo aho obukama bwa Toro bwatiireho okukwatiraho abaana batarikwebasa barikuhika 430. Obukama n'abakuru b'isomero rya Wilberforce twatanize kurantura abana mu kusomesa abana kandi amanya mengi mu kama n'wagateiramo. Nyakake nagira ngu basare ez'obukama bukaziteekaho n'ekigendererwa ky'okukwatiraho abazaire n'abaana babo abatarikwebasa. We have a school which is excellent. We have a school of excellence. Hali abana busanga ine bundi itanu umwana tukusobora na hati otukumalira abana abo bondi bagaruka tubakaguza n'ogonza kusoma kama Dr. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Kido Wakana naterera muno ensinganto kurora nisoma. Sergio Twesjoro mukuru w'ishomero rya Wilberforce nagira nkuru butari bukama abana binji kuru batari kushoma. Bano abana barabiri bizama bataliyo ntujaguza kino buhanguzi bwabo 100% bona barabusagiki bukama bwato. We thank the Lord for enabling us to pass through ups and downs, valleys, ice storms. Abahereze senior yakana hishomerero obukama bwa Toro buraganise gumiza muno bakwatiraho kandi n'abazire basimira omukama wa Toro ahubwo kubakwatiraho. Garuka kubasagika no kugenda hidara iliya senior ya 5 ne ya 6 reka tero kama bwa Toro ingali zamani. Kaleta omwana kuga senior 1 reka senior 4 ito nasagika obukama asikoka Nyimba Kabamba Iguru n'abahabana n'abasare omukama korabero munganzi yehona shabere minyeto kurinde by'obuhangwa hamwe no kwerinda akakoko ka sirimu amakoraga gashakwa Daniel Bingana.